Mundu wa Nyasaye usangaranga TVF ya Western Nyota okwali kahande asubuhi enyanga eno nokusanga aligwefu okuinjisia mwikwale Nyasaye amera kanyero mukambi Stephen Hamati Nyasaye no mulai umanyire mbulwe stage Easter shitiriranga otiriranga khullo bongo bwende bulai bubwe. Basi karibu papa mulira Yesu Kristo emyoyo chefu kiri nokusanga ali asubuhi enyanga ino obunyali bubwo nende bukosia bubwo ndibo bukirire khula sebya bulana khula balamu khupiro khulwa katani khwiturira bakwako fwana ndo khulamu kwa Yesu Kristo kakusanga sinjo mwoyo khuli nende bunayi kata mkozi kahubiranga mbumbu kaba Yesu yafwa mahana asimukoha kandi fwezi khuli ndo bunayi keza kalore khamatinyu mwiwe khandi kunyolo buguli nende bunyali shingalwa waulira Yesu lifwa nasimukoha kata khando mundu wa Nyasaye okuwenganga Yesu ali mukata kosikali mo obunyali bubwo bulakira emipango kyo mukasirinja kikaluha ne mbulai khulwa obulai bubwo ndo busanga ali bomwe kukwe uri omno mwana blesha alo shiko kutiro kusairo mulembe ndo bwoni abubwo oburulana kutiguti omusalaba kakiresha alo shione abantu baone ujumi buone kospeka abantu boba biramo mwami obatinyisiye nabahonya ikene yo Nyasaye wenyene uri omno khuleli khwaliri asubuhi nyanga ino umanyele la khutinyisia la khwese unayi mwiwe ikene li khwaliri ulira Yesu Kristo mwami wewe. Amen. Basi mundu wa Nyasaye sanga sana hando kubana nawe injili likuwa liyafuela rula Mathayo hasa 7 Mathayo 6 ochako nyalo 25 niko akachirani mbora murahenderanga akobula mbwenywe ebyamwitso khulya kata ebyamwitso okunywata kata kemibiri kyenywe ebyamwitso khwala tawe obulamu sibushire biribwa mubiri nako shikushira ebifwalo lole amanyonyi akohwikulu shingalokararaakanga kata okuchesa kata khungasya mubyachita nesenywe omwikulu akalisinja inywe shimukashira muno akenako eniwina khuinywe khulubwendi obwahendanga wahanyala okwimetera kata isandala khubuyindifu bubwe kata nishina eshikirani muhenderange bifwalo mwechere khumatanye akobulimo shinga olwa kahulanga shikanyahananga emirimo kata shikasiranga obusita nebutswa emubolera mbu kata Sulemani mungono ye yosi yaefola shinga elala khukota ne yosi ne Nyasaye olwafwalanga obunyasi obwo mbulimo ebifwalo byabyo birio obuba holero ne mukamba busukunwa muliro shalashira mubafwala inywe abali no busubiro bututu olwako muleshe okuwendanga ulira olwako muleshe okuwendanga muri na hulyeshina katambu na hunyweshina katambu na huifwale shina okuba ebyenebo byosi nibyo ebyabamahanga bakhabanga shikira senyo omwikulu yamanya mbu muhoere okuba nende ebindu byosi ne ranjire muhabe obwami bwe nende obulungi bwe ebindu bino byosi mulameterwa ikwakakira murahenderanga ko mukamba tawe okuba inyanga yo mukamba ilehendera akayo buli nyanga ibetanga namanyahano akakihera mundu wa Nyasaye ndenya khurumishira maandiko kano okubola kwihuwambu orahenda omwoyo ta Yesu mwene niwabola makuwa yako abola mbu murahenda omwoyo ta nasi khande udura moyo kwanje mundu wa Nyasaye mbu Nyasaye urumire eywe nasi kutinyisanie mbu kurahenda omwoyo tawe orahenda omwoyo tawe kumanyira kulimisesha ebinde bingi bihendija abande mioyo wesu olinende kahuendinja na asahandi endinde kahuendinja lakini Nyasaye wefo mwikulabo lari ari mulahenda emioyo tawe
mulahenda tawe mulabanende wasiwasi tawe biro ebinde bingi ebyendi jabande myo bulano amahwa kalo amatinyu akanyalo bakahuendi njomoyo obutinyu bwe litala lili kunyalo babuhuendi njomoyo amahwa mbuno lyeshina nofwale shina abana nibatie bariena kusukuli kanyalo huendi omoyo emirimo kyakaluhasi ebyashara byatirasi oendango moyo ukangalana bana ne bakalusi endena mskuli balala bana befu amarebo kakwe kamakungwa ne batie form 1 benye habatie form 1 video byospe biungananga nibitsa huywe amahwa mangi kafana ingala ka Paulo yabola abundu mbakorindo bahabiri khane 17 bukufinyungwa buli pande we are hard pressed on every side tunafinywa kila wakati kila mahali kachira omoyo kunyala huenda ofinywa nenda madeni ofinywa nende kamahwa kelitala ofinywa nende obule pisi ofinywa nende shingala ishano nyola ishano olie amahua kano kanyala okufinya kachire obene ndo huendo moyo. Lakini Yesu Kristo mwana wa Nyasaye abolari baye mulahendo moyo ta buli mundu aendanga ho moyo mukiseshishe munjira yosi nombe yidi eyiwe awundi nolaendango moyo nyanga inotawe nyanga ni indi ni ule likwana likoleka nombe no inyole muhali eyinyalo kuchiroendo moyo omundu yesi aendanga ho moyo mbulambubwe mukiseshi indi nombe shina namahwa kaendi njemyo kanyaloba amahwa mahongo nomba amahwa matititi lakini ndenyango manyombo neshimanula shomusuku okuwendo moyo neshimanulwa shomusuku neshimanulwa shetani arumishiranga owakishambu obulambo bwo mulembe owakishambu onyalo khola amahwa akala mabibiri sishirashina olinendo okuwendo moyo neshibi ndaura imbaha ndibu omudi atia mu workshop ya shetani abihanga mebindu bibye nelo yatia naenga nanyola bulishimanu shetani arumukiranga shirinende bei shirinende obukusi bwa yaraho nenanyola ishimanu shitititi sana neshalisha rebaho ebei no be garama ihongo nenanyola ishimanu shishilango okuwendo moyo discouragement nareba shetani kulwashina shidishino neshitititi ishimanu lwashino neshitititi ne waraho obukusi obunji shetani nambora mbu neshitititi lakini nesho bukuso buhongo nesho bunyalo buhongo kulwashina nisho sherangirango kurumira omundu neshiro kumonone neshiro kola mahwa mabibi mbulambo erangiranga erumishire shimanulwa sho kumwiro moyo okukira aende eshienda moyo okuwendo moyo nisho shimanulwa shitana arumikiranga sho kuranga ekira magire mbu noendo moyo onyalo kola mahwa kanda mabibi noendo moyo no ba paralyze o mashinga sho nyalo kola shinditawe nechira shetani arumikiranga lihuambo okuwendo moyo wasiwasi kachire obulambu efe ubeneda manyaka no kandi akalonda ho lakini Yesu Kristo yetomiwe umwana wa Nyasaye yetomiwe shikira ahubora mbu mulahendo moyo ta ahubora bane ebabora mulahendo moyo tawe asubuhi nyanga ino nenyanga kumanyirisi kunyalo khola kuriena kuleke eshienda moyo kuleke okuwendo moyo kuleho okuwendo moyo shikira okuwendo moyo shirili chomole Nyasaye ta Yesu Kristo shinya kuwende emyoyo chweta Nyasaye papa shienya kubenendo okuwendo moyo ta likuwa lyokuranga elinya lokuhonya kachire kuleho kuwendo moyo kachire kuleho bande wasiwasi no okupira Nyasaye olyo kulwa ebindu ebyaya kholera ulra ndakano iborembu mulahendera eshana muifwale mulahendera eshana mulie tawe shikira obulamu buyomba ebyokulya ndabolari ombiri kuyomba ebifwalo mara nyingi witonyolambo ebindu bya kuenderanga biri kumahuwa kano Yesu ya lola Nyasaye amanyirisi obwateri eshiyendi njabando myoyo sana na mahombu na kuliyeshina na mahuwa akaendera embiri chefwe na kuifwale shina na kumenyena ne rente eshiro kurunga umwesi kuitza ne runge ndiena amahuwa yako Nyasaye amanyire niko kahuendi nja na Yesu abolambu embiri chefwe chikiyomba obulamu shibuyomba ebyokulya ne embiri nacho chikiyomba ebifwalo akamina ambushina shenyalo kulya ebyokulya shehwero kwendere ebyokulya ta shikira shenyalo kulya ebyokulya ndala lo mulamuta dalabola handi pako bo mulamu holie nikaba Nyasaye okuwera obulamu kenyo sangale mbolo mulamu kata nikaba shiro kunyola chapati nombe chai nombe busuma nombe busera obo wikomba ngonywe lakini nolo mulamu nilikuwa lyohwere okupira Nyasaye olyo muno
Kyonyala kwifwala tsingubo n'owuma omubirita omubiri koli nako kuyomba tsingubo olina ikhabimbu olinende omubiri konyala okufwalakho likoti onyala okufwalakho lirinda onyala okufwala tsingubo nolina omubiri akaminanga mbu sikhoere okhuwenda ta shetani areranga obwendi mumyoyo kyefwe na akira khupare akanyasaye alakhola mana khwibirira akanyasaye akhola nibo bujanja bubwe yenyanga oenge olole mbu nemba nende byendya neshiyenya olole mbu olinende bulamu obunyala okukironyoola ebintu byolya ta akiranga opare mbu nemba khunende ingubo indai latest yarure nemba khunende material malaika arure latest nakira wibirire mbu olina omubiri kwokhufwala khwo yekomba opare nemenyena opare mbu nendekhe lina nomba nendeshe lina lakini yenyanga wibirire mbu oli candidate wokhutekha tayari oli nende nafasi kata nkaba oshira okhutekha nomba okhutesha ta olaba nde wasiwasi che tayari okhubata mbu oli onyala okhutesha nomba okhuteka nelikhuwa lyetsikhabi muno shetani yenyanga khwibirire akanyasaye yakhola shetani yenyanga khwibirire akanyasaye akholanga mana maparo kefwe kosi kachome khukhuwa mbu euma shino nyasaye abere yakholera shino nyasaye abere yakholera shino mwana ebisedi ndidi khwenyanga mbu khule okhuwenda omwoyo khulwokhwitsurira akanyasaye yakhola Ulimbo lunulo zungu volanga count your blessings one by one and you will be shocked what the Lord has done. Nyasaye yakhola makhuwa akakenya hanga khwitsulire khulahendo moyo tawe khwitsulire akanyasaye yakhola shira akanyasaye yakhola kachiranga otulie kachiranga omanye mbu nikaba nyasaye yakhonya Daudi abola mbu nyasaye wakhonya ndira idubu nyasaye wakhonya ndira isimba etalanyi khanda lakhonya okhwira Goliath mwana wefu okhupa oryo okhusangara akanyasaye akholeranga anomba akanyasaye yakholera huo anyasaye yakhusiano kalowa makhuwa akayakhola olaendo moyo ta itsulira akanyasaye yakhola niwitsulira akanyasaye yakhola onyolanga omulembe onyolanga shienda moyo nishibulawo tawe nyasaye shanyala okhuwesya abana mana akhayo okhuwesya shobalisya ta nyasaye shanyala okhuchirobira marebo oqualify onyole degree onyole diploma noume kasi ta abani akhola ekasi ikhaya nyasaye shatiyanga ekasi yasara ta shanyala okhurusya class 1 akhusye form 4 obira marebo achirosye mucollege obira marebo khandi awuma okhuwesya ekasi tawe yitsurira akanyasaye yakhola yitsurira efisi yarunga khwo yitsurira obulwale bwayakhuwonya olwali noli mukinyata nokhayirwe kata nokorwe kata istiriranga yakhuwonya olaendera okobulamu bweisainota olaendera mukhuwa ketsanga tawe yitsurira akanyasaye yakhola yitsurira anyasaye yakhurusya yitsurira amakhuwa makhongo shetani alabufuasya maparoko kachire olalola akanyasaye yakholanga ta nobujanja bwa shetani obuchire ohenda omwoyo noletsurira akanyasaye yakhola noletsura kanyasaye yakhola ta noenda omwoyo lakini niwitsura mbu nyasaye yakhonya khuo shendi nyanga ino muburumishi bwa nyasaye shendi muo khulobwenyi bwanye nomba obunyali bwanje ta nowitsura niwitilia nomanya tawe shekhoere okhuwenda ta kaba nyasaye yayinzusya khano kaba nyasaye yayikholerakho akayakholera nyasaye yawusya abana banje abolano obuteshani bwanje khane bwafunikha khale lakini nyasaye yakhusya khwakhamala emika 25 nyasaye niyakhonya olaenda omwoyo ta mwana wefu nditsire okhubora olaenda moyo ta bala amakhuwa kanyasaye yakhola yenga akanyasaye yakhola mana omukhupire oryo ebible ibola mbu sangale mwami abafilipi khane sangale mwami khande mbola sangale olaenda omwoyo ta nyasaye nyanga osangalire akayakholera mana witinye muye obe nomulembe olebirira akanyasaye yakhola ta abana ba Israeli bakosa abana ba Israeli bauma khulola akanyasaye yakhola omanye nola manya noletsura akanyasaye yakhola ta eshienda moyo shichiranga obe nende moyo kwokhubulula dalabola khandi okhwenda omwoyo khuchiranga obe nende moyo kwokhubulula okhubulula kaminanga okhucomplain okhulalamika okhubola mbu neshino nyasaye shakhorariti uri abandu bano mwana wefu babukhanga asubuhi shinga wakhabukha endi nebanyola mbu emikate ekyomwikulu chibakwirire chibalimanga ta chibachesanga ta obukosi bwa nyasaye bwabareranga ebintu byabenya buli nyanga asubuhi lakini ura bona balanga ebyokhulya bino babora Musa ebyokhulya bino byekhusinyire emikate kyomwikulu kyekhusinyire para ebintu byolatire ta ebintu byolakholere kasi ta bahebungwe shikhaya
lakini omwoyo ko hubulo hupa orio omwoyo ko humo kulola nyasaye uno nuwetimba basi omwoyo ko humo kula eshirenda ya nyasaye bachaya ni fact likuwa maana mulusungu libolanga what is it ni national sho huere omanye mwana ohuendo moyo ohumo hupira nyasaye orio kulwa mahwa kahora ni kama hubola bunishi national mbili shina kwa wambesia kuno ni kama sho nyalo humbesia tingfote tingfalata ni bula mushina bwe menyanga kama sho nyalo humenya munzu indaitawe ni kama eshimenyanga korokocho kama eshimenyanga muslims ni bula mushina buno kachira ohubulula eko kachira balala hubo abaliba bemiaka zaidi ya 20 abaliba rula Misri mwana wefu shibola Kanani ta kulwashina babulula shibakupira nyasaye oriota shibalola kanyasaye lina horreta nyasaye na hakikisha shibola abalakirwata omwoyo ko kubulula no mbibibi kunyalo kuchira omenye muhali hiyo luono omwoyo ko kubulula kuchiranga no endo moyo kachira shonyalo kurula mota kira kukiyanga kato busubiri bubo shonyalo kusubira nyasaye no bulula ngata shonyalo kusubira nyasaye no linde wasiwasi ta Yakobo abolambu omundu ubeyabeyanga omundu ulinde wasiwasi alapara nyalo kunyola afana shinga lirunda lyo mati lititsange indei ohuendo moyo kuchiranga busubiri bubuleo kuchiranga amaparoko kerunde indei ne bible bolambu shonya lo kunyola shindi shosi ohurula kunyasaye ta mwana wefu ohuleka ohuendo moyo ihwali ohuranga kubolanga bu kupira nyasaye orio bolindo mbiri konya lofala kutsingu kupira nyasaye orio olanyona nolaenda ngomoyo odinendo bulamu toto sholi munzu indaita toto sholi nebyo kulia bila byo wikomba ngata lakini olomulamu onyala kulia niliholi okusangara nyasaye ndauro mundu ndi walini alala mikaibiri wa nyasaye nabora nyasaye mbu banende nyanga ube huindika namenya na nyasija nyasaye buli losi besi ya huindika nala nyasaye nala jibata inyanga indi yanyolo mundu oume birenje oura kweli yanyolo mundu omulema oume birenje yamala nakalo khaseli lisayo lirie natya nabora nyasaye ehuprorio bu endinde birenje ebinyalo kwirusa indika chikira endutso mundu oume birenje ta mwana we ndaje ngore oendago moyo nokanakania fulo kenyomanye birebe ndiba yoli nabyo ebyabantu bandi bekombanga sho urata olaendo moyo ta kwanza olubulai sho manyire kutabalo abantu bekombanga babe kama yue balo abantu abaume birenje ne yo osabanganya saya huindika olinende birenje tayari byo kwirusa indika olubulai olubulai so hoero hulala mikata so hoero huendo moyo tawe kalo kanyasaye ya horra olubulai balo abantu bekombanga ebyoli nabyo nishibali nabyo ta balo abantu bekombanga babe ku nafasi yo mshahara kwa 20,000 nomba 10,000 nomba 5,000 yobolanga netsinditito babula kupira nyasaye uri okulwa 5,000 ityo kupira nyasaye uri okulwa inziyo linayo kupira nyasaye uri okulwa machesiko linako kulwa shina nyasaye amanyire ohoere onyole bindibu nyasaye amanyire ohoere obenende ebindibu yosayanga lakini kenyango benendo moyo ko kuporio obenendo moyo ko kanakanya kuma amahwa kanyasaye ya hola akile ohuendo moyo hulabao tawe ohoere obukenyanga ino katanikawa bashonywere ko chai tawe obukana kola nyasaye uri muno ebukire nendo mulamu enyalo kutseha enyalo kuchingula mihono chaje amaparo kanje kalabwene gitala abana banje babukira bana balamu endinenda mani kanyalo kutya mukunda toto nyanga ino shema ile fisi yo mwana wanje niruwe lakini mwami witomwe chitira wa musia wa Rusishibinga secondary school no muira Maseno University emanyire kazi no mwezi sangala mwami itomyo mwami no bukhanyanga ino balo abafuire balo abalwale musibitali balo abandu banyahananga ne yusho loriota kenyanga okupire nyasaye orio kaitso kuchira ole ko kuenda moyo ihwali akhabiri uitulire mbu okuendo moyo nikaba uyungane fwe sai no kubolanga kubombu oraendo moyo ta yo kuranga kubore ekira kinole ko kuendo moyo ya ashinya no kukonyole ko kuendo moyo nishida okupira nyasaye orio Yesu yababirambu mulaenderra ombiri nukwa muhimu okuyomba ebifwalo akamina nga kupira nyasaye ori okulwa ombiri koli nakonya lo kwifala kutsingu bu obulamu bushire byo kulia kupira nyasaye ori olinende obulamu kachira onyalo kulia shikira nofuire sho nyalo kulia ta
nona lindo mbiri sho ino wifu alatingota uraendo moyo ta kupira Nyasaye ryo kubyoli nabe ikwali akabiri witulire mbu okuwendo moyo okuwendo moyo nesemu yeshida hiyo okuwendo moyo chikukasinja likuwa lyosta abore nuina winywe kuno moyo anyalo kumete miaka chie kata nende inyanga dala nuina kuno moyo anyalo kumeta kate shimo shoburambi bubwe nende kate sendi mitandala nuina akamina ambishina mwana kamina amba okuwendo moyo chikusolvange shida hiyo ta dala kubora hadi mbona wiusishe mshindishila nyalo okuwesi alijibu abolare okuwendo moyo chikunyalo kasi eshiduta nuikhala manoende manomo tindolo okone noenganga ikulushiro shosi nobuha onyolo omnyaka nego kushiriyo nui mobsangali nendo omulembe ko inyanga ino no techeranga no kana kanene kabekari bado olanyole shida ile iro okuwendo moyo kusolvange problem ta okuwendo moyo chikuchira amahuwa kakaseta kwanza kuchiranga amahuwa kabiye mwana wefa abandu saindi bamane onyolo mundu nieberere namnai onyolo mundu niehale mushifumbi nabolanga mulanyasi akutawe sio mwena mahwa kendi nako kambere wiberera abandu katandi benyo kukonya obola shinyaka abantu shibaele wangata endi munyakano wehala wiberera mutindolo shokonange shirotawe no chenda anga no valeptere no tupa mahono yinde yi kulwa olinende wasiwasi mwana wefu onyalo kwa mutoka onyalo kuituya mutoka shichira shina olinende wasiwasi shisolvange problem ta okuwendo moyo kurusinjao ishida ta witohuirere shida tinyingi nyanga indi ndali kumuhali okuwendo moyo enyondro mshahara amapesa akendo langa ni mati kata handi chembarambu ngana kaninja nenjenda ndala kanaka dibulaita cha amaparo kafinyihanga okuwendo moyo kuumisinja maparo koko okuwendo moyo kunyalo kuchira witu ye mutoka wirusijo mutoka noendango moyo onyalo kosa accident shokati jet okuwendo moyo neshinde shibi amaparo ko kapetsange yale omenyanga tamushalo shindi sholino mulembe tasho okonanga tindolo ta shonyola ngumulembe katande bosh abasho bamamenya nabota okosa nande buli mundu katanende wakuhonyere chichira oendango moyo olasa buli mundu neshida onyeka uno oundi unombora mula kupiresimuta kulashina oendango moyo kono ninja kachiranga kata nosaisho sayangu bulaita wituranga nyanga lo Elija lo Yezebeli alina mbolere mbu mukamba nofwe mukamba nehwire kula yalina nyera banabi babali Bible ibolange Elijah yehala yenyene yehala nieberera yehala amsala nabola po zira Nyasaye kaere ura okuwendo moyo kuchirange mnyaka nichimeta okuwendo moyo kuchiranga na ula sayo bulaita okuwendo moyo kunyalo kuchira wire olole kata iumaje obula mura hinga lela ija sayanga abolambu nzira abantu bandi bosi shibanyaka naho kama sieta nisi unyaka nanga senyene mwana wefundeje kubore sholi wenyene unyaka nanga ta shetana la kubora ne yuwe wenyene ta Nyasaye ali nawe ola saya masaye ko bola katobula mbunu buumamana leka katefwe singelaje Yesaya nabola leka katefwe nzira nese usikale senyene nzira daho la mahuwa ne halabananga ne rumishira lira lirio au mauho nyanga ta manjire mwana wefo endango moyo worabu ndo chonyere obolanga po nesisi yenyene no nesisi yenyene ulinde family ino nesisi ndate maho ukonya nesisi yenyene uskale dekakatefwe onafuata shibire bisebyo byo kufuata oleirata we kulwashina okuwendo moyo kunyalo kuchira wire okuwendo moyo kunyalo kuchira oyini obulabubu okuwendo moyo kunyalo kuchira katorule mwiri aliro nende abudu Nyasaye akukonyere Elijah nabola nzira umakataje yokumenya ta mundu wefu ndenye kubore olabola kumu amahuwa kati obulambu utinyire wenya wireta olabola kumu obulambu utinyire umaja yokumenya ta olinende haja yokumenya Elijah alafu nyanga yekomba ngafwiria siakhabere narere Elisha munafasi yeta siakhabere nabakire jeu amafura ekasi yali ni ishiro lakini kulo wendo moyo yalambo bulambu buwere mwana wewe biashara bya khalihe kulwa corona toto no bwateri lakini olinende tumaini shofwe sai nota
so fuesa inota toto school fees ya so mairana iruta aundi kata embola nawe ne bintu birusi bwe muntu shikiro khairo kurunga rent lakini oleira tawe obulamu bwo kushiro olinende otsitsanga olinende obulamu makono kanyasaye olafwa makani tawe okwendo moyo nokubi okwendo moyo kunyalo kuchiro na makuwa mabibi okwendo moyo kunyalo kubetanga part of the problem kubetanga solution tawe olaendo moyo tanoendo moyo unyalo kola makuwa mabi noendo moyo unyalo saya masaya mabi noendo moyo unyalo kukosanya ndabantu kataba kukhonyere kulokubolo kubi kulashina ohendango moyo kulashina ohendango moyo ubuhendi bwo moyo no bibibi ulekhe kubo esomere ku Proverbs 14:30 nohendango moyo omoyo kunyakhananga ne Proverbs 14:30 Proverbs 14:30 ibola tsinjero 14 mahumi kataru iboleri omoyo mlenjeru yani omoyo kuli no mulembe omoyo kulaenda ta omoyo kula beya ta omoyo kula linde wasiwasi omoyo omulenjeru no bulamu bw'omubiri ne imbaliha no kubola kwa makumba omoyo kuli no mulembe no bulamu bw'omubiri lakini omoyo omulwale omoyo okuli wasiwasi omoyo kuli mo kuwenda mwana wefu no onyakhana kwa makumba akamina ngashina mwana wefu kamina ngabu obulamu bubwo bw'omubiri bulondana nende obulamu bw'omwoyo no kuwenda omwoyo no bulwale bw'omwoyo nekira witonyolambu kulo oendanga omwoyo shokonanga ta kata appetite yokulya kata munakwese byokulya byawachama shoyana kulya ta tindolo tibula olinende wasiwasi onyola bulwale otia musipitali bakupira mbu chukulolambo bulwale ta kaneno bulwale buletsa musipimo ta no bulwale bulanyala kuba tested ta kuli moyo kulwashina wendo moyo onyola ulcers tita onyola diabetes tita shembolanga bulwale bwembola buno bosi burulana ngande kuwendo moyo ta lakini ndenyango manye shola kwa saindo muntu nali nende stress nomba nali nende depression nomba nali nende pressure na hospitali bambora bambira bariye bambira mbu ola mula mbora amakhwa katso kumnyasi omwota shichira kanyala kummeto bulwale khulwashina obulwale bundi bulo oburulana nende hali yomoyo kukwo okwenda omwoyo nibulala kwo noendango moyo kanyala kuchira olwale kho onyala kulambu badala yo kwenda omwoyo okhwera osaye butwa manobe no mulembe shichira omwoyo kulenjere no bulamu bw'omubiri olemeta malwale ta olemeta shida tawe khulokule okwenda omwoyo kunyasinja okwenda omwoyo kuchiranga kumeta malwale kuchira indai kutuna buro kukhomaka shokona ta noko na kushitanda khayi okwayi khulwa obwendi bw'omwoyo bumetanga emyakhano badala yokusolva likhwa lya khataru nendenda la malirao elichira olekho kwenda omwoyo tawe nelikhwambu mukamba kuli makhono kanyasaye aborembo mulaenderera amakhwa kenyu mukamba umanja amakhwa kaendija abandu amanji na amakhwa ka mukamba kesho ne Yesu abolambo inyanga iyerana nenda amakhwa kayo shola menya mukamba nyanga inota ndala kukalishira hando bola abandu bandi balo shetani yenyanga umenye no endo moyo kachire esaino kuli 2021 omwezi wa 4 tarehe 7 lakini yuwe tayari ololanga shingo lo mwezi wa 9 na kubombi tayari ololanga shinga lo 2022 na ibeta inyanga iyerana nde minyakano chayo sho khoero kamukama akamukama kono nyasaye ole mashetani khunulo mulembe koko inyanga inota sangalira kanyasaya khola nyanga ino de khakamukamba kalima khono ke olimbo ludu ndalu yanda sana libolanga mbu because he lives I can face tomorrow khulwa ali moyo enyalo khukutana nda makhwa kamukamba ni khado bulambu no bukhoero khumenya shichira yamenyanga mwana wefu semanyire shinga umwezi wa 7 na kubetawe semanyire shinga December na ibetawe lakini emanyire oumanyire shinga la December na ibe semanyire shinga mwana kabe mukamba ta semanyire ngabana banje na batso school ta semanyire shinga lo milimo chanje ne biashara byanje na bukheta semanyire shinga lo tsukura cha 2022 na sibeta lakini emanyire huyo oumanyire amakhwa kali mberi wanje sehoero kwendo moyota ehoere sangare akanya saye akhorange bisebino ndalamenya mukamba nyanga inota ndalamenya ina reasta ija nemenya mwezi wa harana ne kushirukula
ikhuluko kwenda mwengo omenyanga mwezi wa harano ne khuli mwezi wa khane wasiwasi ikunyasia fulama khwa ketsanga Yesu abolari buli nyanga ili nende amahuwa akajihera aya yakukandinyisia sana omanyambushe emanyire singalomwa emyaka chanje kiri imberita lakini emanyire wabola mu Jeremia 29:11 Jeremia 29:11 ibola ngambu emanyire mipango kye kukasiringia ne mipango emilayi kyo kwesyo bulamu nende bunayo bwo bulamu bwitsa ali ne mipango shetani ala kutisha kafuana buni uli ne mipango ta yeshali ne mipango chota Nyasaye nuli ne mpango chicho afuana kinga papa webula bana na manyire buli mwana ahoera asome buli mwana ahoera ali buli mwana ahoera abe no mukunda buli mwana ahoera abe nende limenya lirie ni papa bulai chola enderera mahwaka mukamba tawe Nyasaye ne mipango ya kupangira aundi katawo maho mundu kupangira nge mipango emilaita lakini Nyasaye ne mipango emilayo kuyuwe olaenderera mahwaka mukambata mukamba kuli Nyasaye mwene alamanya shinga akushughulikira ulirori mwana wewe Mary Magdalena kuli mu season ya Easter kwa celebrating Easter Sunday lwa bere Jumapili ulira Bible ibolanga Mary Magdalena nenda bakhasi abakhaye bashye abali batitanga kubakombiri kwa Yesu amafura witulire bali balola likina lihongo eliarebwa kushirindwa lo bali kunjira berebanga niwina uno kuinire olikina bali nende wasiwasi kumahuwa ketanga amahuwa kamukamba uno kuinire olikina nuina nisho manyire ebinde bingi byoenderanga na bikholefe mwezi wa harano awindi wienderanga abana banje ne bomokusoma awundi biashara byanje ne bikwirelala mwana we china bikwirelala ebinde bingi byokuenderanga na bikholefe ebibi china bikholefe aba mama bondo bapara likina lino no barosireo balinyola banyola Nyasaye natsire imberu tenyange kurusire kunabi amahuwa koenderanga bu December na iberiena bu next semester na iniena bu rent yomwezi kuitsa na iniena Nyasaye akurangiranga alimbe ikhala saya manolu umulembe kuchiro manyi aba Filipi 4:6 ibolanga bu mulenyasi ndama kwa koskosta lakini mukusaya amenya kenywe kamanyika kunyasaya ne mulembe kwa Nyasaye kuchiro manyi kulinde myoyo chenywe na maparo kenywe saya ole ima tindolota ole ima appetite ola lwana nde akola nyalata witulire kwendo moyo solve bange problem ta witulire biro ebintu bya Nyasaye akhorra ho ebya shetani yenyanga wibirire lakini nuitsura no kupira Nyasaye oryo obuhendi bwo moyo olarulawo imberiria amakhwana malai dayanza akabasiani bamaleba bola ababuha babolanga mbele iko sawa imberiria olaenda ta likina nonyo le rusibwe efisi ni irungwe rent ni irungwe biashara bibyo na bikinguhe umulimo ko umurumishi wa Nyasaye katesa ino nikula hasi Nyasaye na kukingule olaenda ta papa mulira le Yesu esairo mundi yes waka urali kwali uli nendo buhendi obunji mwakuka abandi bayenderera biashara byabwe abandi bayenderera ubinyu ubwetsikasi cyabakosia abandi bayenderera abana babwe nende busomi bwabwe ne kabekari abandi bayenderera ni barake bari abandi bayenderera mbu emirimo cyo balangira tsikanisa cyabwe tya wabanyaro kwikula eminyahano cyabanyola mwambi abandi bayenda kibakonanga ta Nyasaye dikomba ne usaya winjire hakarikari wobulamu bwabwe mwami urumishira kubola bo amachina kabaendi inja amahuwa kabalolanga aketsanga na matinyi mwame saya singaloli kwali ulipo wale obaranjira mama uno uenderanga papa uno uenderanga buha uno uenderanga mukamba na kabekari mwame saya mbu anyoro mulembe okushira obumanyi maparo kende moyo kwe omuchingule numuranjirire kumahuwa kaenderanga kali imberi miezi chizanga chitaru mwaka kuno sehemu yo mwaka kusikari nende abulamu bwose buli imberi uwe mwambi obahupane singalo arusirya Mary Magdalena amachina likina lyali kale shirindwa khana arusirya omweba uno likina limwendi inja alikuwa likiranga na para nala kona tindolota omwami esaya omurusiryeho omuhupande ikiroli Nyasaye mwame saira bospekata abafu banga tindolo
lwa makuwa manji kejalo mpaka kata okuwendo moyo kubarerera bulwale mwa Mesaya obayeso mulembe myoyo cyabwe okubolere mu mitali mutingero 14 makumi katarumbu ubuendi bwo hali omo mulenjeru no bulamu mwa Mesaya mbu bosa balwala khulwa emyoyo cyabwe kirene ndo bunyakani abalwala abandi balwala blood pressure abandi balwala ulcers abandi balwala diabetes abandi makumba kahomaka abandi miro chihomakanga ni chikalushira abandi balinde nende kati bulwale bulalole khamishipimo ta omwami nkondeshera malwale yako nesaya omwoyo kuko mundu wa Nyasaye kuone kachiro mbiri kwa kuone mulira lya Yesu mwami bose aba emizigo emisiro kistoere eche obulamu isaino mwami banguirie kiro lya Nyasaye esayo mulembe kwa Nyasaye moyo kuko nende maparo kuko moyo ko kuone amaparo ko kaone umbiri ko kuone kospe akosaya nga Nyasaye no subira akholere Nyasaye wobunyali okula kulire likwa lino atiriranga kushugulikira makwa yako ole Nyasi ata mukupirorio no sangala shikira Nyasaye akupandanga moyo ko kubeno mulembe Nyasaye tiro kupandra olodo buleki mkoskobe ramu shikira imberi wotitsanga ndai mwame saira Yesu kata ubere na halako bulambwe na borembo katafadala afwe engondeshera eshieno eshokuira engondeshera eshieno eshokubola mbuka were kaere mwami ochakanyangaire alinde tumaini lyokumenya alamenya alolo bulamu bulayi obulimberiwe shafuata alamenya mulira Yesu Kristo mwami wefe amen basi mundu wa Nyasaye kukasi mno witulire orayendo moyo ta chikira olinde Nyasaye obende nyanga indai ukoze wa Nyasaye kuchesi amen. Karibu mwami moyo kwa